Yang punamukpu sarachanda saramana impact news ki manahunda da taram noksare ngase impact tv ki manahunda da khana gada wapum se ngarang se September kumathoi se maroina organization khoi gi ayamba singa ngarang se merger agreement ki matang se merger agreement se landam se leriba miyam se merger agreement se kari no khangwina na bagi idea ado adu pinning bagi kano do mali objective to mali madudi ngarang se national repentance day kaina khoi pangthoknari maroina ngarang se sarkana coalition for indigenous rights campaign Manipur na silakanda national independence day observe togi aduga mamang sahi khara dagi merger agreement ki wafam si kanna hoji kanna push tawba matam duni aduga lonana merger agreement ki matang si lakpa kanda merger agreement si hoji observance pangtoktuna pining ma paujel si karino aduga merger agreement ki matang da merger agreement da yana ki ba ngasai ki wafam instrument of accession ki kari ki matang panara iba matang si karino haibadu punna khangmina na bagi tanja lojana bagi tanja ninga se lonana lengsin biriba guest sing se aigi hek hoji ki onadi aigi yet ithang thang haiba tai yet pham biriba se ning thongja lanchani spokesperson sarkane yoja lanchar bu taram noksari aduga ei yet thangna hoji ki phamina jariba se Dhanavila Astamne social scientist ne panelist sing asi ekoi punna ahum lakna ba haijabane hoji traffic jam na maram morakan sanasam sharat advocate masase hoji on the way ne aduga hoji yokchalpangam da hai batai aduga hek yokchalpaga mahak kusu panelist ahum sugodori su chokoi purak na bhona jage marak staita I hanan base ujalan sata laksap tai madudi national repentance day na merger day singarang 21 September se 1949 gi September kumat hoidani merger gi agreement sign tonggi phase silongda matamdugi Maharaja Bodho Chandraga hujik mamang sahi singdagi pangthok lakpiri madudi merger agreement matangda national independence day ngarang ju pangthok piri menona merger agreement gi matangda pangthoi ba thorom se masita piningi ba ihan ba message se karino sene ozadi khangjening sia tasengna aina toina hajai aigidi yamna appreciate tawjaba friends panan ma masasi Nigeria da pokoni barrister magi schooling toroga Algeria gi movement da ma masasi yam kanna chela maga 1961 da blood cancer toroga laigirabani mana hairamba yam phajaba wafam amalai colonize toraba natraga migi makha da laiba akogi furup sing sidadi maruaina history se puwari natraga itihas se phunga wari gumna khale e haidana aduna 1946 natraga 1947 adrogi 1949 sai baugi period ki yamna chamamna ba aduga matamduda aikhogi leijaramba hanagi sovereign natraga sovereign kingdom amagi leijaramba magi manat adu mangkraba matungda aikhoina British ki paramountcy makada aikhogi tokhaina Manipur singa aba matungda madugi matungda aikhoina 1949 da 1947 da instrument of accession haidana August 11 da aikhoiga India gi mari si kamaina leina gadage haidana yam phajana India haiba union sida Manipur gi position se kamaina leigadage haibasi hism irabot lamyan be hism irabot na madugi tasengba ma masana su pamjaramba madugi process to la akanda aikoi 1947 dagi di 48 dagi di aikoi 47 dagi di aikoi se Manipur State Constitution Act haidana Manipur masagi do oiba ek ama semjarakanda ngasagi instrument of accession the piriba defense aduga communication external affairs nattaba atengheidi Manipur na state ki na paijara kanda maduna government of India na paira kanda ani si punna hingminna ba Indian Union da yarba su haibagi phibam sida layram badagi 1949 gi khogi September gi tangkun mathoi ngarang asidagi na 1949 gi October gi 15 phawgi manung sida laikriba thodok sida September 21 asida aikhoibu namdana aikhogi Manipur gi ningthok se under duress ta sign to holi haibani mayamna leiribase madu tasengna aikhoina masi gi wafam si ningsing ibagi maramdi karigino haiba matamda aikhoina khanjabada ngasi Manipur da thoiba thodok nataga Manipur da laiba core issue sing ase khudam moina se migrants ki meet option chilakpagi problem lal hobagi problem armed struggle aro armed conflict aduga tasengna aikhogi human rights ki problem acho bada then natural resource ta aikoida loktak project gi hawrakanda aikhogi thau aikhogi masi puthokriba mayam sigi hawrak phamse tangai fadana aikhogi oiba internal sovereignty do Manipur masagi manungda leijariba instrument of accession haidana August ki tang tara mai da ning tangba numit khumni watling da August 11 da Manipur gi ningthau Maharaj Bodho Chandra amasung matamdugi Governor General Louis Mountbatten ani gi marakta yanakriba moyani na soi torga yanakriba instrument of accession se maduda palliba tasengna
Article 6 ta hariba land law amata instrument of accession gi matungina Bharat na natraga apunba India na karigumba land law amata Manipur da laaga semba natraga lam occupy toba yaroi haba Article 7 di yauriba Bharat ki semakka doriba matam to 1947 dani India ki Samvidhan or constitution semdri and semakka doriba exact English the future constitution of India se Manipur imposed over yaroi habani aduga nipan subada hairibasina Manipur gi sovereignty so called internal sovereignty to the Indiana interfere tawroi haiba ahum khak laiki madugi pot ado maza agreement haidana Manipur gi ningthona September gi tang 13 ta mi kunmathoi ga lenga kanda gari hum da chatla kanda Shillong gi Red Hill da thungaba matung da mahakpu Gorkha Rifles na adugi cordon tawruga madugi akoi bada amuk Assam Rifles na cordon tawruga mai muthatlaga telegraph kakthatlaga mabu thamgidana 17 18 19 20 21 mangani ese under duress ta thamaba matungda mahakpu namdana Manipur gi laidiba administration ase India da sinakiba September tang kun mathudo madu ningsanga kanda aikoina phaujari badi haiba agreement ase sign toba matungda thola iba thodok sing aduni khudam one se sign tawre October gi 15 da Major General Raul Amar Singh na aiko gi firal se chingthara kanda kangjai bungda mi kunthra mukta tille hai mayang bamgi ahani bungona thambiramba ananda mohana thambiramba aduna maduda nong sit marakta mi kunthra kaktana firal se tarak ningthoga Raul Amar Singh ga sinara kanda aiko se New York Times da hariba India to rule Manipur from today adana ngasi dagi India na Manipur tawdore haina New York Times da matam du phongami hariba numitsida aduna madugi lakraba matung chahi olakpada 1950 gi November 18 da Manipur da Chandrakiti gi matam dagi British ki political agent sing na idana thamami ba Manipur da mitop changakba matam da aikoi gi Manipur da changai iba mitop sing se Lakhipur da agent ningthogi agent oina laidiba agent sina lupa manga laurga Sadar Bazar haibadi hojik masajid road sida changakko matamda at least 5 rupees laurga changadabani haidana matamda da ibirami ba pot ado 1950 gi ising osapa nifuma panda akoi October 15 da akoi India da administration se pura sinakre madugi matungda 1950 gi November tang 19 da permit system ase foreigners permit system ana khangnariba permit system magi wahida matamda muthatliba chief commissioner ani suba chief commissioner Major General Himat Singh gi wahida kai haina haiba matamda I abolish haibani the permit system for entry into and exit from Manipur se muthatle haidana November tang 13 panda miyam gi consent yaudana kanagumba responsible government natraga council lam gi ayaba yaudana mathantana muthatkibaduna mitop changakpagi lairamba athingba si lokthokibaduna aikoi si mitop changsilakna 1940 ga 9 da akoi kaka priyobatana MK priyobatana thambiba report ki matungina mi changa muktang lairamba mitop ki outside gi masing ase khangogdana 1951 da sahi amagi manungda jiribam da mi chamri gumba hengale aduga kangpokpida mi chamri ga kunthra taret hojik 1951 gi census ki matungina adumaina laiba se hengalaiba structure se lakitana mitop changsilakpasu maza agreement sina thokpani aduga maza agreement ki chahi ma walinga da mayam ngarang observe tonariba lamyan behizam iraport ki September 21 gi purbanchal sembgi wathok sisu 1948 ki June July amsung August aikoi gi election tawdana mikhal tawdana aikoi gi oiba ministry ama Maharaj Kumar MK Priyobatan chair chief minister oiraga adugi mathangda TC tiang khamna speaker oiraga se bob cutting chingi hill affairs ki alimudina chingba mayam yorga sarkar semani haidana hizam irabot masama ulau kendra gi karaga krisak sabagi madugi mahut silakan ma se phammani na harak pasida tasengna nungai ribadi madugi yamna Manipur gi oiba ministry ama lairani harak pasida haiba ministry adu laigrabadi Manipur gi oiba tokhaiba wareba malogi ba yai haidana nunang ban oiramba yai madugi madak tuda assembly is the same thing at September gi tang kunga mathoi sida aikoina ngarangi thodok thoi basi karigino haiba matamda khangawdana Indiana Purbanchal kauba nongpoki eastern state amakak madukanano Tripura ne Kasar ne Manipur ne hojiki Mizoram ne masi punchal lakanda Bengali ne dominate to state ama sema kanda ngasai tokhai ne lejekraba Manipur se madugi manung de yahol lakanda amuk ngasai yanaki instrument of accession do madu nathai na ba tawrok pa lang ni haibase
ahal libungo lamyan be hizam irabon uro matungda mahakna September 21 sida Purbanchal semba yaroi haidana MDU hall da kauba mifam du da lamlai dagi la iba kangbu si pungdong mamda kesam naran sing natraga mayamna naran babu haidiba police officer sigi makhada mungna rakpadagi ahan kan hai machaga mungna rakpadagi nomai se kapthok kinan si bedagi irabot ki kangbu se mi hale police hale miro taba numit aduna masigi 1948 ki September 21 siga 1949 की September 21 सिगा अनी की मरक्सिना प्रेजेंट मणिपुर से ओहे लपनी अदुना मदुदगी महान मिरो तादना मथंग 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 चखिबना 1949 दा September की 11 दा रेड गार्ड सेमदना लान होगी इरांग होगी बदुना मणिपुर की आर्म कॉन्फ्लिक्ट सिसु मजा एग्रीमेंट तुना थोहल लपनी मदुनी अखोय लाक्से अदुना आर्म कॉन्फ्लिक्ट माइग्रेन की इशू अदुगा आर्म कॉन्फ्लिक्ट तो थोअबनी 1950 दा कन्वर्ट इराबोना 1951 दा 50 दा लेखिद्रब मतुंग दगिदि अखोइना महाक से लेते हाइबसे फन कुइना हाइदोक्ते हाय अदुना चही मंगा मो हाइदोक्त्रब मतुंग दा अयेक पंगी पाबुंग पीर मंगोलना प्रताप तोकिस की मपुसिना हिजम इराबोट की सोरा दना थारगा या स्कूल पुलिस लैंड दा एमडी होल दा मागी सोरा छोली चही मंगा की मतुंग दा अदुदगी अमुक रीग्रुपिंग तौरक्तना मैटे स्टेट कमिटी ना सिंगसे लाखपगी ममी तमकबा चिंग सुनागा नेशनल काउंसिल के एनएनसी की मूवमेंट कंखलकपदुना 1950 के 7 साइड गिदी अमुक इरांग से कंखलकपद 1958 आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 से इंट्रोड्यूस तौरकदो री इंट्रोड्यूस तौरकदो इन ब्रिटिश ऑर्डिनेंस से अदुना दी अखोइना खलिबसे माइग्रेंट्स की इशू हायरसु आर्म कॉन्फ्लिक्ट हायरसु ह्यूमन राइट्स की हायरसु देन अखोगी स्टेट के पावर से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अमा ओइद्रबनिना अखोई सिगी नेचुरल रिसोर्स लौथोके हाइब मतमदा नतग लोकताक प्रोजेक्ट कुंबा लोकताक सिजिनरगा पैसा तानगे हाइब मतमदा अखोइना थिंगनबगी राइट से लेगिद्रिबा से करिगिनो हाइब मतमदा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस इन द पीरिबा अखोइ पीरमिबा मदुगी शेड्यूल अमसु मसामा के आर्टिकल 678 पीरिबा हाना पीरिबा अखोगी राइट सिंगदो पॉलिटिकल राइट इकोनॉमिक राइट तो मतखरबनिना मदु याउद्रबनिना हौजिकी सिचुएशन से लाकपनी अदुना तंगाई फदना मदुगी यानरिबा कॉन्फ्लिक्ट नतग थोइबो वाथोकसिंग से इन वन टाइम द लोशन से हाइबा तारगदी हाइदिबा मजा एग्रीमेंट से रिव्यू तौब चंगी रीलुक तौब चंगी अखोन मदुबु ngara अखोन हाइजबसे शिरकाना हारिबसे नेशनल रिपेंटेंस डे हाइबनी मसे नेशनल से अनिमकिनी अखो यामना थोहनिंगदबा agreement amaka masana su yadana tawgi basina akoi animku lana uhalle aduna india amsung manipur ge waroisina se wakhaina ba ma leise haiba taragadi haidiba agreement se we need to go back to the merger agreement aduga relook tawba hanna yengba mathau tagani khanaba khamginaba yengminaba changani haiba wapomduni samsamna re kanda maramdi thokiba problem mayam singse stage to tholkiba se merger agreement maram oiragani aduga merger agreement da pre ngasai ki condition khara thamna ki wapom singdo kaino ikhang khangdana नमफू सापो पंगौ तौबगी ममीम ताब वाफम वजान थम्बी तसेंना ताऊ थी लाचनिंग से मेनदी यस से पाथोई सेप्टेम्बर कुमाथोई से मर्जर एग्रीमेंट है ओजा पाथोप नेशनल रिप्रेजेंटेंस डे है सेप्टेम्बर कुमाथोई से मर्जर एग्रीमेंट की नमदना तीनखीबनी नमना लौसनगिनी है वाफम प्रजा लोन फाउदी फाउ सम सम तामो थी लाचनिंग से कम कान हिस्ट्री से अखोई स्टेज है अखोई स्टेट है चाखो चाखोप हजिक चाखोलब मतमसद करीगुम स्टेट खरद अखोई सूम थेंगजबद अंगांग लाइक तमकान इवन ग्रेजुएशन लमदम स्टेट हिस्ट्री से कंपलसरी हो सम सम ग्रेजुएशन की स्टेज फाउद अखोई स्टडी सो फार हिस्ट्री मणिपुर की हिस्ट्री है मणिपुर हिस्ट्री से इकाउ कौब नाथईबदों तौरे सम सम नाथईब मणिपुर करी थोप हुजिक कनाना करी पांबा मतमदुगी ना करी कंडीशन लेरंबई से यस मागी अपांबा तोंगांदे लेनी तबुदबो बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस स्टेट स्टेट की हिस्ट्री में खंगबैसे खंबदा याम मथौ ताब पोट नम खंजे अफबु ओगेरा फतबु ओगेरा नसाई की हिस्ट्री से फजन इरमदबा लोट पदों तौबा स्कूल तमिबा कॉलेज तमिबा सिंगदसु मणिपुर के तसंग हिस्ट्री हैरगदी सब चाबा खरा हेंदोंना सिलेबस बुक तगी खितंग चलगा पारोगदी खंगबा अदुगा सिलेबस हैना लाकांददी याव खंगदबगी फिबम दुनरा सही खुदिंगी डिपेंडेंस डे मर्जर एग्रीमेंट कायना खंगनिंगिबा मेसेज हम पिनिंग से अदुगी तांजारा चिनी सरत कनोनी अखोई हिस्ट्री से देयर इज अनफिनिश्ड एजेंडा है यामना होजिकी पेरिस से 1947 to 50 box से अखोइना अनफिनिश्ड एजेंडा मरमदि कनोदा मसिगी मनुंगसिदा हिस्ट्री डिस्टोर्ट तबुसु यावरे इंटरेस्ट बेस्टेड इंटरेस्ट खरनको अदुगा असेंबा हिस्ट्री जु बुथोबुसु किनारे सुमाइना मागी सिदा याम नुंगाइ रेजे
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯏꯝꯄꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯝꯄꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯠ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯣ ꯋꯥꯟ ꯀꯦꯟ ꯗꯤꯁꯇꯣꯔꯠ ꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯣ ꯋꯥꯟ ꯕꯤꯂꯤꯐꯥꯏ ꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯩꯊꯥꯔꯣꯜ ꯀꯨꯝꯕꯥꯕ ꯄꯥꯕꯤꯔꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯂꯝꯕꯨꯕ ꯚꯣꯂꯨꯝ 1 ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯗꯤꯁꯇꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯟꯐꯤꯅꯤꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯤ annexation to India ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯖꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯔꯖꯔꯁꯤ 1993 ꯃꯔꯖꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ annexation ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ GM ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤꯐꯝꯅꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯖꯖꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯖꯍꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PDM ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯖꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯟ ꯑꯦꯟ ꯚꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯖꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ annexation ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯖꯔꯗꯤ ꯍꯦꯄꯤ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯟꯕꯗꯨꯅꯤ annexationꯁꯤꯅ ꯔꯦꯞꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯅꯝꯅ ꯂꯧꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯤꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ 11 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁꯇꯒꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 15 ꯑꯥꯒꯁ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ 1947ꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯟꯆꯥꯅꯗꯤ annexationꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ accessionꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯟꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯗꯜ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯆꯥꯏꯖꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯄꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤቭ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ 1947ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛ ꯂꯩꯖꯔꯒ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ 1950ꯁꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯊꯤꯡꯖꯟꯗꯦ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯤꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯤꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯟꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕ ꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯟꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯜꯂꯕ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯥꯎ ꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯝꯄꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯩꯄꯥꯛꯀꯤꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯄꯨ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯃꯔꯥꯊꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯁꯤꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯃꯨꯒꯜ ꯑꯦꯝꯄꯥꯌꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯃꯧꯖꯥ ꯑꯦꯝꯄꯥꯌꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯀꯅꯥꯝ ꯄꯥꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯄꯨꯟꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯧꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 1947 ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯐꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯁꯨ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯔꯗꯥꯔ ꯄꯇꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯟ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯖꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯦꯝ ꯔꯦꯁ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯔꯦꯁꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯟꯐꯤꯅꯤꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯤꯁꯇꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯝꯐꯥꯎ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯝꯐꯥꯎ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ 23 ꯖꯨꯂꯥꯏꯁꯦ 1949ꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯤꯜꯒꯤ MLAs ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯩ 29 ꯖꯨꯂꯥꯏꯗ ꯍꯤꯜ MLAs ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ
matam tumin lei adagi di public meeting tawi public meeting resolution lawi magi Indian Prime Minister cannot merge Manipur to India aina laweba adagi di amu khoigi 4,000 congressmen ane moi Indian celebrate tomo tamje independence celebrate tomo numitse masida student federation na black khoigi amu ba phiran hoisted taweba adagi di ruling Manipur MLA na against the annexation of Manipur moi meeting torga resolution dawi deputy prime minister da India gi Manipur ji annex to yaroi aina moi thai adagi di sumaina khoi young socialist league naga ma annexation ji meeting to oppose to yauri adagi di amu akhoi gi mayam di ek to digam haidana adagi di amuk sida akhoi gi keno se speaker martam du waramba TS keno se tiangkham haidai mana akhoi gi annexation ji matang da issue of imminent annexation ji matang da yam chawna house de masigi posi puthokna ba khana balai aduna amoiro thamjaningi di masagi aina sa haijabado unfinished agenda haibse unfinished agenda masida socialist party na jo akhoi matam du da plebiscite to in haibalai ba jambasin yawri course da ko ana hojiki unfinished agenda singa saigi sam nare kanda iroi loishandaba aduga saigi yam ngai ba lame na sakti mundaba puthoro yam ngai ba thamjaki ba khoigi sanjawon nauriya gi magi keno page sa mogda ma thoida magi Manipur gi hojiki keno si puari nei na bisda ma sumai amasi ma luching ba hizam irabon na talakhi marom dom lepagi wareb adu yumko Bharat ki MP waramba ngangom Mahendra na miyam da sandoi matam punamakta laukhibani mahakna ningthau sason gi mahota Manipur da puina daita sil sason mapung phana prajada daita leba sarkar lingadabani na ada atma niyantra na self determination je masigi adhikar je masana masagi marai bo lepsaba right to self determination pigadabani madugi damak thengnabada youth from senggadabani haibana chingba kholau kya mayam gi ihongna miol minai toba ningthau ni haibadu muthakki haibagi sida hojiki ju irabo gi version malakri ba haidi hojiki na khoina ngaite lauriba akhoi Manipur da puina daita sil sason mapung phana prajada daita leba sarkar lingadabani na Indian Federation da akhoi independent in Manipur ji independent India da yawbagi ga haibse siju history ji distort to loi leinari ba aduna si yamna interest leba masa yam thinari thinabasi da research to mi jam ware ba sarar ke da document yam load khreba intentionally lolira mangira khangde ko aduna sai haijabdo nang haiba wang do yam phajai but problem is unfinished agenda do angtang loisalaga di history ji taru na nan thoga thamba yani thajai thank you hojik cheng sai haijabdo ne he horopada mududi ekhoi gi panel se pun ahum ni ani madi aina yengbireba mi khoi yengbireba kai khumnujeri sing da sak tak chakre aduga ahum suba oigadaba case se hojik ekhoi gi studio da yobire ngasai se traffic ki congestion number mo kanda matam chana thungba ngomgidaba duni aduga tungari ba ahum suba case se sak tak chake madudi sana sam sarat advocate ni ai tamo sarat putaram nok sari studio da tamo thungboda dingai ri tamo lambi achin bada khara suwar moni tamo do tamo lamni na ai question se tamo sarat thungjarage tamo moro ngarangi national independence day sarkar na silga pangthok piba observance da haita ekhoi gi merger annex akhoi gi namdan loksan kiba 1949 September da dugumba ngarangi numisi sak mana ban numine 1949 da madudi Manipur se India da tilan gi bagi keno duni masoi da tamo ngarang wa ngang bada panbi bai batai tamo yamna interesting go jaga ni khai gi masai gi instrument of accession se should be proclaimed ga hebagi idea se tamo khitang sandona khangjaba yagadrosin instrument of accession should be proclaimed haibase masi aigi amadi aina pamjaba proclamation na sade akhoi gi ngasai akhoi gi dharmi sahib na swai bigre akhoi gi India ga akhoi gi lainari si British period gi hauna aina na leave the show je duni kanona Sardar Patel na unification of India si pamba adu pamba du da makoina standstill agreement na ihana na pass to weba instrument sina second instrument of accession second lagba adai third na merger agreement lagba ne ba lainari be relation se ado ganogi standstill agreement na haisigi first heading da dum yauri bane ba masina second agreement ma lagba taragadi gano se standstill agreement si laira royo ado
second si na thara mula agadi second si later roy thar du dum sat kan yes all right lane hai tare magi springboard to adu chonga sum chat na bani ada third oiba merger agreement se lai hidre the covenants and merger agreements is no more in existence haidana Supreme Court na to kanogi February to the 1993 gi madudai to the judgment order am period judgment order to silai re lai mai sham yang khai pale masigi judgment order sigi matung inna kano sida matam du da akhoi gi Kashmir di declare to weba silai trom ne akhoi independent oi re na madu Indira Gandhi ki matam ne ba ado Indira Gandhi na ma whole force India ki whole force chalaga amuhana makhaje nam na faraga merge to hon mane ba 1993 itself sida dum to ne 1993 da whereas akhoi som da di matam du da aina kanogi konungi maharaj gi legal advisor oina lei aina kano da advocate general na time ngi nandu kumar oi aduda mana advocate general da aina sisi tobiyo ne ibakan sida ngasagi kano si mana pirak pane kano si leitre ada aina Delhi da Supreme Court da direct chalaga lawruba certified copy ne ba case tong ne adu masigi seida tawri basi akhoi gi mayam na masi kano tawrabani interested party oidadana interested advocate oidadana khangna gi wa ne ba 1993 gi February 2nd yam kuire dana adu akhoi da di kaw hrabane ba adu seida yauri sidi adu mayam na aina haibadi interested party na hangba lakpada aina sigi copy one pijage and aina thammane ba ngarang su kano da akhoi gi angang sano oina angang duna aingoda tamo adu di ai yam nungai jare ino no ba pauni ngasi gi oina di ai popi gi mahiya le an hairaga autan nei na jage im da lakse chamber lakke haibane ba law open ni ai di free ni ada aina haijabana interested party natabadu da nampu the mongon da haijalu bai se it is very shameful otherwise it is not my ethics ai ethics natte ba da mai te di haina bale daine sahi humpu suragadi ni dragadi pirunu hangadragadi hairu noido adu formula ne ba adu ai gi punsi gi formula di non popularity is popularity haibu dunia akoi na thiri si aduna adugi tanja sida phare akoi na khanba yabadi masida akoi gi si pura ka khrbra ka khragadi India dagi tungana tarabra haibagi wahang lai ada hojik sidai da yauri sidai da ka khre hairaga su merger agreement da lairiba provision khuding makse sekro sengwena vulnerable wena pairaba kholuba thugairuba yadana thamgani maduga Indian Constitution ki present provision se masida assimilate tawgani aduga darkar oiba singda lawtho sinagadawni haidana marugi marondum su yauri mokoina phare aduragadi almost akoi gi hojiksi merger agreement ki provision si laitre haina lobutare no more in existence hairamina adugi line duda adu laitragadi magi standstill agreement ki option ne dana made standstill agreement da hairi bedu dadi merger agreement si laitre hargadi ibani pasha punne se na dali nam inares dalin si laitragadi pasha do aingon handoro pham thotro likewise si laitragadi instrument of accession na jidala ane ado instrument of accession de kari hairi lairiba India ki Ningthau princely state ki sanga humpu humdoi se masiga inagi bane merger agreement se aduga instrument of accession su loin ma ahum makse sanga humpu humdoi se inna bane ba ado hairi ba inna ba poche makhoi mayam da su loin soe ba princely state sanga humpu humdoi si gi su right to forfeit tawdro haidi makhoi da masi review tobiu aduga kano to biu appeal to higher gasu mokoi changwa hupu humdoi ningthau sigi de aduragadi maduda interested party amana hekta akhoi di si pame haidna haibe yabra natre hergana changwa hupu humdoi magna interested oidragadi tawba yadabra hai wang dis de nebla ise right aduda akhoi na phangba yaba akhoi gi remedy kari no akhoi na phangba yaba phandam de lai che adudi instrument of accession na piri sidi
डिफेंस का एक्सटर्नल अफेयर्स का मनी का कम्युनिकेशन दुना कनो रे इंटरनेशनल ओइगरा अद हाइरिबा अहुम से मसी मेनलैंड पाइबा रिमेनिंग दी अखोई स्टेट ता अदुम लैजबा अदुगदी सेंटर का स्टेट का लाइनरिबा रिलेशन से स्पेशली फॉर मणिपुर अमदी नॉर्थ ईस्ट मसी यादाबु ट्रीटी की मैप मतुंगिना होल नॉर्थ ईस्ट की एरिया से मैप तो अखोई लोई लै एरिया से नॉर्थ ईस्ट से मसीदी मणिपुर की को फेडरेशन ओइना अखोई की मणिपुर की लम ओइना लैयेबा अदु मसी सुमाई तौई कनोदा अंदर रेंगुन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन दा तौरेगा आर्गुमेंट से तौने डिबेट से मखोइन हारिना मणिपुर हाइबसी सोवरेंटी वैबा मतम अमगी कनोदो करिया यादाबु ट्रीटी दो याउरिदो अदुदा हाइरिदुदी कनोगी मणिपुर की निंथौना मागी सोवरेंसी पामगी हाइबनेबा कनोदो करिया अदुगी हाइरप कांदुदा हौजिकती मणिपुर से सोवरेंटी मांगरे इंडिया दा लेगरे अदुना लीगल एंटिटी टू लैत्रबनिना यादाबु ट्रीटी से लैररोय हाइबसिने मोइन हाइरिस कनोदा अदुदैदुदा अखोईगी आर्गुमेंट सिनी 1986 दा तागिबा वायना कन्वेंशन सिदा क्लियर कट पीरियबा करिगुंबा एग्रीमेंट लेरम मयामदुना बाउंडरी का लमगी मतंगदा बाउंडरी टेरिटोरियल बाउंडरी की मतंगदा वैरमगदी टेरिटोरियल बाउंडरी दो कनागुंबा केनो मतना मान सोवरेंटी मांगब कानसिदा अधुम लै होगनी हाइदना मान इजरीबा अदु केनो सिंगदुना ब्रह्मा की कांगमुन खंगदेबा गसाई केनो दा हाइबिग्रे अखोइना ब्रिटिश इंडिया ने लैब कानसिदा ब्रह्मा सु योरमेबा मतमदुदा मखोगी यूरोपियन हेल्फ बारिस्टर चनीन होनरगा मखोजी ब्रह्मा से इंडिया दगी खाइदोखिबने लाइकवाइज कनो सिसो असम से कर्म कांदा मर्ज तवी कइदोंगैदगी इंडिया वइगे हाइबगी वारी सिगी मतंगदा उकिल चनी ने सीरिजे अमानी खक्तनेबा हिंगोबो अदुगी कैंपेन दुदा मथोय खटखिबा ngaतनेबा अदुना अखोइसु असेंगमददी किये अखोइसु हाटखिद्रायना अदो अखोइना हाइजे हाइजरिसिदी सुप्रीम कोर्ट ना पीरिबा अखोइगी मागी जजमेंट ऑर्डर सिगी मतुंग इननी अदुगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक हाइतारेने मणिपुर का इंडिया का इनरमी ट्रीटी सिदी इंटरनेशनल ट्रीटी दलाइदना इंटरनेशनल ट्रीटी की मतुंग लॉ ऑफ ट्रीटी की मतुंग इन तौरइमनेबा अदु तौरपनिना अखोइना हौजिक मसी लेबम थोएबा अदु सिगी सेम केस ता हौजिकसु लेरिए अखोइगी जिरी रिवर की लैरिसे मसी बोर्दोलोइगा अखोइगी प्रियोबर्तगा चीफ मिनिस्टर ओइबदुदा इनरमबनेबा इनबदुदा 50-50 नेबा तुरेन से 50-50 इनबदुदा असम की बोर्दोलोइना हाइरे अदु नंगी केनोदुदा यारगदी नोइगी मणिपुर की पोर्शन दा अखोइ सिजनजगे अदुगी केनोदु टैक्स तो अखोइ काजगेना अदु अराउंड चाही कुंथ्रा रोंगी ममांगदा मधु 40 crore लेरे लौर राव हाइना एगोंदा हाइबने अदु मसे ऐना बिसेसोर लै तंदुदा बिसेसोर दा हाइरगा हाइबदगी माना सत्तना खोतना ऑर्डर लोइ लौरमबने असेंबली दा राय लेबनेबा अदु हाउ टू इंपोज इट हाउ टू एग्जीक्यूट इट हाइबसे खंगदरगदी यारोयबा मददी मधु इंटरनेशनल ट्रीटी नेबा बर nganari do इंटरनेशनल ट्रीटी वैरमदुना हौजी डोमेस्टिक लॉ दा लाक्सले अनि सिगी डिफरेंस करिनो हाइबदु बुन्न खंगगा अप्लाई तौरकांदा अखोइगी केनोदु लाकने अखोइगी रेवेन्यू मांगिनी दना अदु मधुगी मीन्स वेज एंड मीन्स अखोइ खंगी लै अदुदा अखोइनी हेता तौबा यादेदना मधु डॉक इन मेजर पॉलिसी तानेबा अदुना अखोइजु तौदा लैबने अदु अमरोमददी जिरी प्रजाना तौबियोना याम ताबने अदाइना नोइ पसा खरदी पुथोरोदना अखोइ लाक्थोक लाक्सि नुवाइतेदना अदु नोइना अदुगी प्रोविजन पियो अदुगदी आई लौरगा नोइगी पसासिंदो हंदोपिगे अदु एडजस्टमेंट तौसी हाइबनेबा अदुसु मो यादबा हाइरोगना फंगनु ग्रोदो अहोयदा मी लैयबा फंगनु ग्रोदो तंखाइ बिरमोय अदुदी आइगी पैसा नतीना होय इसागी लनाइ पछादिना तमना इने पितोपुदि ngam नती अदुबो तौगिदी तामोसरत वारी सारकांदा अखोइनि होन खंगम दबा मयाम सु थोकति थोरि अदुगा तामो मरक थना
ai break lojarakan da oja lancha da mu chalurakan ai tamo dum lakse ke tamo oja lancha lakse se break ki matung lakse tai oja break ki matung da yengbire bu punamapu amuka na taram noksari oja lancha hujik se tamo sarat lakpi bidaki tamo sarat haibi banga sai ki maroina 1993 sida supreme court ki verdict ni madudi tamo sarat haibnate merger ngasai ki status merger agreement du ngasai ki non existent oiramnina madugi mangda tawnaramba instrument of accession dur lakpani instrument of accession dur laga di tasengpadi ngasai pose external affairs na india gi khutare su internal affairs state ki domain de lejaga da port mayam yauri adwai khanna rakoi wafum duni sam na kanda laise swai si mayam sum urambadri merger agreement matang ni merger agreement si verdict amna mu masi mu lehendre leitramiना लाइसी तामोन थंबिग्रेसी ngasai instrument of accession duni swai matang se khangminaba amdi chang duri sam na kanda kanagumba single organization amani khakna swai ki sum lawba khakna deng khamda madu pang ni le do mande swai sta maswai ki movement haidi khangminaba amdi changi sam na kanda ekoi si karino history khangba amu handaraga ekoi si kamai hawrokibno kamai torokibno sini ne bamdi changbani na swai ki khangminaba posi kari paikhat ke khanpigi sini तसेना अखोइना हजिक हांगबिबसी यामना पोइकनेन ओइबा अखोइना सु याम फजना फील तौबा हाइतारे सिरका से ऑर्गेनाइजेशन नते हाय सिरका से अखोइना हाइजरिबसी कोलिशन फॉर इंडिजिनस राइट्स कैंपेन हाइबने इट्स ओनली अ कोलिशन अखोइगी पुन्ना सिविल सोसाइटी कुलुम दोइना अगस्त की 21 हाइबतारे 21 अगस्त से अमुक याम मरु ओइ मरमदी 21 अगस्त से ब्रिटिश की पार्लियामेंट मणिपुर से लौसन ले हाइदना 1891 da lauthokhiba numituni adugi numitsida akoina madubusu ningsing jarakanda akoi ahal mayam ga tanara kanda masi tangai fadana manipur da leiba CSO mayam si pulop khomjal kanda CSO maximum yaw kanda tawjabani hojik leiba CSO atai da su akoi always campaign se numsa chajari wari sana bagi adugi always thong hangdana thamjari hojik laiba poti hojik kari tawbige na khanbi di bage habse akoi taseng namak masi layer ke athok nai koi nai na bachangi kudam moina haiba tarakanda aikoi gi miam si ware hoji se chokthare ILP gi hello mi gi irang aikoi iho tawringai matam du da icha Robin Hood phungraba matung da aikoi gi movement se amuk han hogot pangam moi da bagi mayam se lethargic oirak pa haitare madu leire manorama da tamone aikoi sendana apun balup semdana tawgi adu sun chokthai Rabina Sanjita Mutawi Chokthai. Sahi mai yengbiu 2004 da manorama tawbani. After 5 years 2009 da Rabina Sanjini. Then yengbiu adui matung da akoi after another 6 or 5 years da akoi laiba movement se 2014 or 15 da la ineba akoi gi ILP gi movement se. Aduna laiba movement se kaino haiba matam da akoi gi movement se sahi manga natra taruk natra gap lay. But now the condition is yam lusala ko chumna lusala ko nate 2018 the train la ani haire masif achumba pone ko haje hauji jiri bangi condition yembi 71% of the population outsider oi khre haire haujik nganu konda saitonda vote komba da bengali mayek ni iraga bengali na meeting tawre anu lakadu report se haujik lai riba aikoi se India oi bataraga di kadamba India gi provision constitutional provision gi makhada aikoi bu protect toba yaga dagi haibadugi thinarakpa matam ne haijariba aduna masigi port khuding ma se khangmin na ba aikoi ngasa hangbiriba kari tawgadage haibasida serious aikoi gi interaction serious discourse ma ama change na khangi khalli aduna mani hojik thambiriba tamadarabe gi tam da unfinished agenda oina leidiba lusionba naidraba aruga tamona thambibada proclaim tawba yari haiba mayam punamakse aikoi hawbada ngairi movements aikoi movements hawjatri tasena mamase conscientize tawba miyam da tasena ma aware ama oinabagi akoi kadigi national repentance day haidibano karigi sirka thola ibano karigi premaza haidibano masi tasena masina aroiba aikoi gi solution ma resolve ama taunabagi lambi thirakbagi ahan ba khonghowduni haibatare aduna tasena ma democratically aikoina non violent oiba mawong da aikogi pass aikogi future bu lepkadoriba aikogi pass se ngasi gi mirol na mas khangba changi haina khallakanda aikogi pass se ngasa aine hek hobada haijakiba nakraba buddhisandra se aikoida phunga wari dono we aduga 1826 ta chapmanana aikoi yandabo treaty tamona panbire sahi tere khunta ko aikoi yamna lapna khalle ngasai aikoi gi shirt na hangbiri ba aikoi gi history se aikoina aikoi dagi alienate tawgrabadina aikoi gi history se the very descendants history is bu create tawrami ba
ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯣꯛ ꯇꯦꯜꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯐꯣꯛ ꯇꯦꯜꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ 1826ꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯀꯥꯔꯜ ꯃꯥꯔꯛꯁꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯂꯦꯚꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯑꯕ ꯋꯦꯔꯦꯁ 1826ꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯛꯄꯗ 1949 ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯈꯤꯕꯗꯧꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯡ ꯀꯣꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯠ ꯁꯨड ꯕꯤ ꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯃꯥर्क्सिस्ट ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯐꯥꯎꯕꯗ मार्क्स की लाइबा मागी सागलाइबा थेसिस असे मेनली इंडस्ट्रियलाइज ओइबा यूरोप युमफम ओइखिबने अदुना मदुगी मतुंगदा होय एशिया दा माउ थोला अकांदा होचिमिन थोला अकांदा अनदर डायमेंशन अमा लाए न खल्लगसु हजिक लाइबा पोटी ख्वादिगी लुरिबा पोटी कैनो हाइबा मतमदा फ्रेंच पेनन होइना अनोबा पोस्ट मार्क्सिस्ट सिना हारिइबा लखलइबा पोटी हजिक अकोड ऑप्शन अनि खलै अकोइ अवाबसे कोकना बिनोंता कैपिटलिस्ट नत्रगा सोशलिस्ट अनि सिगी मर्कदा नंग चॉइस अमा खल्लु हाइबसिद मयामना अकोइ अकोइ सोशलिस्ट न फदौ माले हाइबनि अमना कैपिटलिस्ट न फदौ हाइ थर्ड ऑप्शन से लेत्रब्रा वेदर मदुगी मरक्तर ऑप्शन खरा थीबा याब्रा हाइबा मतमसिदा अकोइना थोक्रिबा थौदोकसिंग असे इंडिजिनाइज ओइबा लोकलाइज ओइबा कंटेक्स्ट अमदगी यंगकपा तातारगदी अकोइना याम तोइना हाइबा येलहोमी नतगा लेहोमीगी कंसेप्टगी उरकपा तातारगदी हजिकी लैरिबा प्रीमेजर पॉलिटिकल स्टेटस हाइन अकोइदा थोक्रिबसे सिदा प्रायोरिटाइज तौरकांदा अतैसिंग अदो सेकेंडरी नि मदु कोना लोइना नाइनबा याय हजिक लुरिबा पोटे अकोइगी पॉलिटिकल राइट इकोनॉमिक राइट असे हाना पीरिबा अदुमाइना हंजलक्तबा तारगदी माइग्रेंट की इशू सामर खौरबसु नत्रगा मयाम वारु बिरोइन खले अकोइदा शेड्यूल एरियास ओइना शेड्यूल ट्राइब ने लैगिबा तारगसु नत्रगा अनदर ऑप्शन दा अकोइदा मकल क्यागी प्रोविजन लैबा तारगसु अको यारोइना खले अदुना ngasai tamona habiriba duda supplement tawjuboina article 370 da kashmir gi matang da iba matam da mayam nadi yamna lapna khanba article 370 si kashmir gi oiba provision number separate provision number kashmir na kari kari tawba yagadage kashmir haiba state se india gi makha da leijaraga su masi kari tawgadage ne irakpa matam da yamna samna wahi am kaksijinariyaba kashmir semi ba law natraga kashmir gi matang da tawgado rights sing je provision ase in conformity with the instrument of accession haibu word ama Indian constitution da palliyo that means Indian gi constitution na instrument of accession haibu pose sakhanga ga chatliyo adu oiba tari why not Manipur da di instrument of accession je kari gi sakhang oidoino अकोइन आर्टिकल 371 सी दा अकोइगी ओइबा प्रोविजन मचा अमा पीरगा मदुरा पेंथोकद्रा नत्रगा आर्टिकल 370 ए नत्रगा 370 बी अमा सेम कांदा मणिपुर गी ओइबा स्पेशल प्रोविजन अमा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनोदा सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सी दा कोइ नैनबम थोकप्रा अदुना डेमोक्रेटिकली हौजिक लैबा डोमिनियन ऑफ इंडिया दा अको यावगिबनी असेंबगी दि डोमिनियन हाइबसिदा लोतन यावबा मीनिंग अमा यावरी मरमदि डोमिनियन हाइबसे डिपेंडेंट ओइबा अकोइना तांगागा हिंगुबगी सेंस अमा डोमिनियन सिदा यावी तामोना ngasa हाइबिबो डोमिनियन ऑफ इंडिया दनि अकोइना साइन तौरिसे अदुबु चुमी अकोइगी ममांगी कनोसिंग दुना मदु खंगहुदब मतमदुगी ngaudana colonialism gi natraga british colonialism gi laidana lakpa western education gi mangal kharasu phangakpa aikogi position karai da leigada ge na lamyan bi hisam irabo na hangakpa matamdugi elising asina achauba yamna sathiba theocratic haiba tare Hindu haiba concept Muslim kaina haiba Pakistan India khaidong rakpa marakta akhoi Hindu ni na moi di yawgadabani kaina masada religious identities na mang da tharaga khanba horkpa matam haitare madugi matam du khangi bu wakal do ngasi akhoi ni yengba matam dadi ngasi gi present prism si de power ga yengpa matam dadi akhoi na madugi poto loina mak khara hena hojik laidiba matam sigi akhoi gi contemporary kanosiga train mayam aduga census mayam siga chanana akhoi na khanba matam da akhoi na khanjaba dadi hojik laidiba akhoi na hajadiba instrument of accession natuga pre-major political status tamona budi annexation haibire akhoi na haji pre-major da major agreement masamak to refer tawjabani everybody knows that madu annexation ne habisi loina man khange tawbadabu akhoi na laigriba potado
maming ado maja agreement haidana laikrabana Chizin Nakiba Kulai du Maza agreement Kaubugiwani, the very process to the annexation, everybody knows. Aduna Madugi Potu Lak, Nabagi Damakta Hoji campaign Habisida, a Choma Chingam Sung Tangi, Oiba, Yanaba, Yana, the Mayama, Sakata Bawali, Madumi Karna Hector Taraga Hector, or whatever Nate, Aduna Hoji, Kana Bibas mine, I could Tapna Kanaba Hodagadi, I could sensitize to the Nata, more Kumiam, neighbors mine and Nagadi, Masi Sojan or Kani Habi Tajabadi, I could see Kagi, my Kate is lazy. Thank you. Now, what we say, Maruina, instrument of assistance say, Kangong Pusela Punate, Matamu Yanakiva condition to some Narakanda, lecturing more from the Adwaiki put Handa, Amuk Changalakwa, Yang Minava Kamina by Shiso in Kampata, uphill tax, something we don't want. Adu Karim Kanda, mainland Kandu say, instrument of assistance gi Matangi Oxalagadi, somewhere cried no independent guide, Monk, Freedom Oil, Mega do not tell a Gadodina. Try Bolaki by Shamurum Daraka, Latana Honasi Kaiba, Marata Sepote Stone was Lakadon Wale. Come on, intervening it up. Yamsumi, the Okesida, Yamna, can you say, into princely state, Mayam Zang, I want to have the 565. 63. To National Pakistan Sakrava. That means, Ozaki, into Panamam, the Tasena instrument of accessing the stealth agreement, the Pipin Nasimang to hold on ever. At Hyderabad ki Nizam to hold driver. Aduna Tohudam in the Moina 1947 ki 29 number Brazil Tower. Tokans the Quigi Madi Yamkana reactor. Ada Lami Tazin Mazi 13 September 1948 at Hazalaga. 18 September 1948 at the Mamasat surrender to Bunebuka. Have the Ningto Panomi Amzizu, Luinabak Yarabra, even mainland India Manung the Bovia Dribuka. Adagi Kashmir Sagi Yamna Sida Queen Yambia Tolese, Ninto Hari di Chanjela Puneba. Buddhism as Kenriva. Have the independence Animaki Pakistan Zungaire, India Zungaire, independence flex hoisted Torkanda, Pakistan and direct Kashmir land Tarkanda, Ninto Hari Zina Patel the Kandu, Chelakana Delhi, the Kamai Kandu in India Manuzuna Telda. Yare on the Torga Targa Kalineva, the United Nations plebiscite in a high never. Tongana Lenin Bra, Nataka Pakistan the Pungera, India the Pungera, see Nakoina, Nasagi self decision to Lozo in the people, Hojibova Miam, and she told them never India. Aduna Indiana, Kashmiri, Yana Tame, Kotpa, Tawum to Eva Kinoida. Even gay order lady, Adagidi India, Kashmiri peoples in Zizu. My Maggie aspirations is you to Dominico. See Indiana must see control to relay never. Namjan than a control to the Naduga. Nehru Masamana Zoo, my stencil agreement, Maggie was a key instrument of access to Matumze. See the Kanagumba, any princely settlement, Yellow Paganda, Madu Lan Toroga Loxin Ganin have. Other than Manipuri case is you, occupational force kind of my seen reports. I is devising another hidden war, Malakra never. And a Kanagumana who is Lano Bunate, ours is war against war, high never. When Lotan to land in my uta, take never near to a quick to Antaka have Junate, a quick laseram with the Moisapigo have any guy, but Maggie, Virgin Mayama told Idana. And a Loinabaxi and Zaraga, Indiagi di Karai, the Gidi annexation, the Gidi was a key instrument accessing came high in portrait. High in portrait, Mogi Mogidi, India, Awang no poison, Wagaponicano, the Manipur, Awang no Manipur, no quite in my boy Kalemni. Idea, Kano Quigi, Uranium Pakalaba, say so homes in Tobunga with the towel like Kaleva, and they get the Awang no Puta, the hydro, Hosikan, the 21st century is the hydropolitics I never. Ishing Zida Awang no Poki, Ishing Yam, Ziki powers, in the Sinanabo Kalakana. Silguris the Tate Hodere never. Masigi, Sigi Sigumba, Yamna, cannot talk Matang Sida, Indiagi Miang si Awang no Pokta, Hojik si Indiagi Miang the Awang no Poxi, Yam Luna Lorpus. The Kogi, Miam and Ziga, Nushi, the Topzante. Samis have Amazon Lane. Moina Kogi Adiam Nushi, a Kogi Taujam Nushi, I equate the Nushi, the Hybrid Minoko. Lady Miam Zianga, the war strategically, Yanga so Awang Noki, Amtonga, Podamalina, history to Ali, racially to Ali guys, the Mojulo understand to never. Adagi, so give me am Mojulo Kangi never. Kangna, Sai Hajabado, Kogi Karaitare, Lady Bafyungi, history,
distort or chumna uhana bahana bada akhoi ji barbangi machani arjun gi machani ga haibasi joti na teba India sing asibo bada in a real political term the imagination te lo khoina maram de keno da India is now still there is in the process of nation building na maram the nation mo bada magi common language common culture common religion common political aspiration ga yam changi ba adum yam do India da common religion ju leite common culture ju leite common language ju leite common political aspiration ju leite na tham kan da hauji BJP gi ju yam phajo ma tawre je Hindi ngakta gi pot ama laiba Delhi da ga je DU jeni wa thok ore na ko Hindi compulsory lak bu khot page sumaina common religion common culture common language gi matang da ne ba khoi gi Manipur gi akhang hai myam jing sina Hindu wolami ba India da mateng pangim ni nation building do adagi di Sanskrit Hindi nga ga yam lemnarami ba ko aduga magi culture ju Hindu culture ni gai torom ba se yamna di kathok jaba jane khoi myam jing se our forefathers jing se India ki nation buildings de mateng pang yam kathok jaba jane ada sacrifice to bana yam to ba adu India ki my returns e ai di sovereign country mana pun ba kan da phare ne pullo ne ko thaban chungba yawe du di khoi gi sigi history ji support to kang bujin thabang chong mo yawi habani react to ju masing yang poni moini I doi wa ne ba adu bu madu tore na khalaje ba khoi phare ne confederation ni Canadian model du ne khang ponte matam da constitution loi dim ne ko American federalism oire maga di problem ju na te da asa habi ba du maina aina khanjaba da di instrument of accession je suman da gi ani ne ba international yanari je sagi defense ne aduga keno ne external affairs ne adu akhoi da communication ga hapai je hen hapsin bane ba ado si Bhutan yeng obo Bhutan 1948 ta gi external affairs ka defense ka India pa hojo pai ni handak dolam gi war landu da China na justify to hangai do kare gi no noi lamju na ta bas noi changjil laga defend to de noi lamju sok bana te kadi tripartite talk to do ne bilateral talk da ka lai ha kan da India na hojo agreement bu thorei ne khulai lai ba ba Bhutan na India ya ba yog lai pon te ba that is 1912 khatang 2012 khatang da moi khulai lai jage khojage du yana bam por khibe wani adu Bhutan di ning tam de habi aro dena tumdra adu laiba sida Indiana aina khan bada Indiana hoji India gi yamna lanba now in a very wrong direction la puse yam ena centralized torga phane na khan baje yam la le manam di India di real federalism ji lai ngi real federalism su bon thore ko India santi hoini nungai ne ba nata na centralized to bugi posima su benje lai je masi India da yam wani manam di keno da India da laloba loina bangna taliba demand je maximum autonomy ne okay adun hoji kan centralization kan onkolak pase masigi matang se da koina instrument of accession da fusalak pase su arriva pot of the audio habni tamu lo selak pase tamu selak laksaning pase bolona tamu ngarang su habi ri madudi instrument of accession should be proclaimed habni mase legal li oina fight ka to wa ba pot oibra mase kamai tawni tamu in logi matang khangjaning ba masi instrument of accession haidina leiribasi logi matang da natana masana tajaba oiba haidi chandragon tawre eclipse thok paneba merger agreement che eclipse handoki bakan tha du dum thong leitro masana leijaga dawneba adubu aina di masana leijaba potu da ai hanagi chandragon leiye bai bhab tu da itha udena akhoi isa khantana haijabo waneba masagi di kenu du leire tha du thoye na haiga dawneba aduna akoina claim taba yabasida akoi Manipur state ki natraga hujik pairiba Buddhachandra na kenu da hairami magi ihan hanba assembly ki lecture du da speech du da dum pibani ngasi da gidi akoi ji democratic kenoma state amoina country amoina leire haidana aduna hujik democratic country where democracy leire na haibu da akoi vote mayam lebnare yes whether it may be under Indian constitution or Manipur constitution people ki representative ti oire dana adu oiragadi hujik leiriba government sina ngasagi akoi gi instrument of accession no adu da prefer to buduna moi disu kanai praja da su ena kanai baramdi moi no hujik leiriba departmental gi leiriba management adu da khangde hairiba mayam sidi state na magi machinery gi makhada loin thamjaga dawne aduga pasadi India government pirak dawne ngasagi instrument of accession gi matungina defense moi tawgini aduga kano su external affairs moi na loin tawjagarani
हाइरिबा मयाम सिंगसु तबगाता लेरिबा मणिपुर स्टेट सिगी ओइनसु कनो तौरे हेन कानरे अदुगा लोइनना अखोइगी कनोदा लेरिबा यानाबु ट्रीटी की कनोदुदा लेरिबा मसाना तुम हंजन जगदौने फेडरलिज्म सिदाना स्टेट 66 सब्जेक्ट लौरगा दिल्ली ने 97 लौरिनी अनिमंगना पुंजनरगा 47 लौरि जो दिल्ली ने दुम हुम पुचब पोने अदि मदि मथकता मो स्टेट की लिस्ट ले जो पोट एग्रीकल्चर हाइसिने सेंट्रल स्कीम मयाम जिने येलिने बमो से स्टेट न तौजगदा एग्रीकल्चर सिदा मोगी सेंट्रल स्कीम की वेदा अखोगी एमएनआरजीएस का तौदा लखों तौसलादी अदु स्टेट द थिंगलिने हदि खुद थिंजल बोसिने भर जाम कन तौरि जो अदुना स्टेट की अखोगी कनोदा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट है खाइदु इदना कंकरेंट लिस्ट याउरिबा यूनियन की खुद थिंजनबगी एरिया मयाम से आईटी मयाम से स्टेट त पिथोपा अदुगा डिफेंस का कनोगा इलेक्शन अफेयर्स का फाइनेंशियल मैटर सिना पुनमिन्नबा अदुगी कनोदुदा कनो सी स्टेट वर्सेस सेंटर से सिगी रिलेशन अमा कॉन्स्टिट्यूशन द पिजरीदना अदुदा मिनिमाइज तौगदमनेबा इन द मीन टाइम अतोपा मना इन याम हाइनिंगबा मना ngसाइगी अखोइगी लाचानसो हाइबिग्रे अखोइगी लेरिबा काश्मीर की मतंग द 370 द पीरिबा प्रोविजन से आइजे इंडिया की फोर द इरमदुगी मोगी ऑन बिहाफ द एज पर प्रोविजन अदुम हाइजबाई वानी को मणिपुर की ना 371 सी द पीरिबा 371 सी द पीरि से मणिपुर की मांगरबा कॉन्स्टिट्यूशन दो अदु पाम्ब्रा नत्रगा नोय अनोब कॉन्स्टिट्यूशन में सेमजगिरा मधु हाप यानी ना प्रेसिडेंट परमिशन पीएबा अदु ngasi बाउता 47 दगी ना ngasi बाउता तौरई से भाषागी ऑन मणिपुर की लेजरिबा कॉन्स्टिट्यूशन हानगी एबोलिश तौगिबदो अदु पुखले हाइबजे हाइदेबा मसी लूजर से मसी अखोई दे अदुगा मधु तौगदुदी अखोइना हाइरबसु यादेबा मंत्री मंडल ना एमएलए मैम सिना पुल्लगा हाइबदा मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा हब्सन ले एन हाइबा कांदा कश्मीर का खुगे लेवल होइद्रा अदो इंडिया गवर्नमेंट की लॉ पास तौर पद्धति मोइन तौरसे इक्वालिटी बिफोर लॉ ने कश्मीर द पी दुबाइन नोइ दसु पीरिना अदुगा करिगुंबा नागागुंबा मिजोरामगुंबगीदा सिप्तेन लेबा जगादुददी मखोइना नोइगी स्पेशल प्रोविजन एन पीबे वानेबा मणिपुर की ददी जनरलाइज ओइना कश्मीर की सु निथौ हरिसिंग ने पाइरमबदो अदुगी स्टेटस मोइ कॉन्स्टिट्यूशन दो अदु मिंजौ किसु काइदि हाइबनेबा अखोइ मणिपुर से दुम थबजौ हाइबनेबा अदु हु केयर्स इट ओके हाइबदी मसिगी पोसे लीगली करेगी लोमदा लोगी माइकैदा फाइट तौबगी महुत्ता ngसाइगी लेजरिबा इलेक्टेड अदुगा लॉ मेकर सिंगसिना तसेंगना प्रोक्लेम तौबै थबकसे अदुम पाइखचबा तौजबो याबो वाफमनि मदो लॉ न यादबा आइन न यादबा फिबम नति हाइबि वाफम तबिरिसे तामो धनबे अदु गजलानसा अदु तामो सरत ngasi इम्पैक्ट न्यूज की थोदि लाखबिबा अदु ngasi gi मनंगना से मपुंग फानबगी दामतै लोसलकपदा इकाइ खमनजरबा गेस अमपु अमकन थागचरि ngasi gi damakta इम्पैक्ट न्यूज की मनंगना मतंग सलूशन जनबा तंजा रोलिया अदु बुलमदम पिस थोलिबा तौदो वाथोक यागी मरक चंबा रिपोर्ट की दमक इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादन लेबियो।